Yes, nongeye kubasuhuza mwe mudukurikiye kuri Rwanda Blessed TV. Uyu ni umuyoboro wanyu mwiza kandi ubagezaho amakuru agezweho. Njyewe ubasuza rero nitwa Kamana Alfred the Teacher, nkaba ngarutse kubagezaho amakuru akomeye cyangwa se anagezweho mu gihugu cya Democratic Republic of Congo. Ndaje mbabwire rero kuntu abasirikare ba Afrika y'Epfo bari bamaze igihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo banyuze mu Rwanda bataha igihugu cyabo nyuma yaho basabye umutwe wa M23 kubemerera kuva i Goma. Wowe icyo ngusaba rero no gukora subscribe tukareba uburyo ki twava ku gihumbi tukagera kuri miliyoni, kandi birashoboka hamwe namwe. Ikintu wakora no gusapotinga channel yawe Rwanda Blessed TV, ugakora subscribe, ugasharinga n'inshuti zawe ndetse zikabasha kubona ibiganiro nk'ibi. Reka twihute rero, nkuko tubikesha ikinyamakuru Igihe, abasirikare ba Afrika y'Epfo bamaze gutaha banyuze mu Rwanda. Banyuze mu Rwanda bataha mu gihugu cyabo nyuma yaho basabye umutwe wa M23 kubemerera kuva i Goma. Ni nyuma yuko bari bamaze igihe kinini muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubu noneho ngo M23 yabaye uburenganzira ngo batahe, bakaba bagiye guca i Kigali. Abasirikare batashye barenga 190 bakomerekeye ku rugamba ubwo bari bahanganye n'umutwe wa M23 mu bice bya Sake na Goma. Umubare munini ni Abafrika y'Epfo, ariko harimo abandi bo muri Tanzania na Malawi. Abafrika y'Epfo umubare w'Abafrika y'Epfo ni 129, aba Malawi ni 40, mu gihe aba Tanzania ari 25. Ahagana saa 7 nibwo bageze ku mupaka w'u Rwanda, babanza gusakwa n'inzego zishinzwe umutekano, bajya guteza kashi muri passport zabo ku rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Aba basirikare bagumye Rubavu ku mupaka kugeza mu masaha y'umugoroba saa 12:30 z'ijoro, nibwo basohotse mu mujyi wa Rubavu berekeza i Kigali. Bamwe bari bambaye impuzankano za gisirikare, abandi bambaye imyenda isanzwe. Mu modoka barimo abenshi bari abagore bari ku mupaka, barimo abari batwawe mu magare y'abafite ubumuga, kuko intambara barwanye bakomerekeyemo bikarangira bacitse amaguru. Kuva ku wa gatanu nibwo byatangiye kuvugwa ko abasirikare bagomba gutaha bava i Goma, gusa ku munota wa nyuma iyi gahunda yaje gusubikwa ku mpamvu zitazwi. Hari hashize ibyumweru 2 hari ibiganiro bireba uburyo aba basirikare bataha, ndetse byakozwe bigizwemo uruhare na Loni iganira n'umutwe wa M23 umaze igihe usaba ko ingabo za SADC zava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Urugendo rw'aba basirikare rutandukanye n'urugendo rwa bagenzi babo 18 bapfiriye muri Congo, kuko bo bambukiye ku mupaka wa Corniche bagahita bakomereza i Kampala banyuze ku mupaka wa Cyanika. Aba bo bagomba kunyura i Kigali, aho bafata indege berekeza ku kibuga cy'indege cya Warcliffe Air Force Base muri Afrika y'Epfo. Muri aba basirikare 5 muri bo bari barwaye. Abashinze inzego z'ubuzima bari bamaze iminsi batabariza aba basirikare basaba ko bacyurwa bakajya kwitabwaho ku buryo bwihariye. Ni ibintu byatangiye kuva uyu mutwe wafata umujyi wa Goma, bakamanika amaboko bagahagarika imirwano. Bivugwa ko muri aba basirikare harimo abagore 2 batwite. Izi ngabo zageze muri Congo kwa 15 Ukuboza 2023 mu butumwa bw'umuryango ushinzwe iterambere ry'ibihugu byo muri Afrika y'Epfo SADC, bwari bwiswe ubw'amahoro, ariko byaje kugaragara ko ari ubugamije kurwana na M23. Bivuze ko aba bagore batewe inda bari muri ubu butumwa. Ibi bintu busanzwe bifatwa nk'imyitwarire mibi mu gisirikare. Ntabwo haramenyekana byeruye uko byagenze kugira ngo batware inda, ndetse igisirikare cya Afrika y'Epfo ntikiragira icyo kibivugaho, gusa bivugwa ko bashobora gufatirwa ibihano bikomeye. Muri aba basirikare kandi harimo umwe bivugwa ko yakomeretse bikomeye ku buryo byamuviriyemo n'ubumuga, kuko amaguru ye yombi yacitse. Harimo n'undi musirikare ukiri muto wagiriye ubumuga bwo kutabona muri uru rugamba.
hari abandi bakomerekejwe na za grenade, gusa ibikomere byabo byavuyemo izindi ndwara kubera ubuzima bugoye bacagamo mu kigo cya gisirikare cya Sake. Harimo abo bivugwa ko imibereho mibi yatumye bagira indwara zikomeye zatumye baruka mu buryo budahagarara, abandi bakarwara imiswi. Hari hashize iminsi bamwe muri aba basirikare batabaza basaba inshuti n'abavandimwe kuvuga ukuri ku buzima babayemo, aho bavugaga ko ntacyo barya ndetse nta n'amazi bihagije babona. Basabaga ko leta ya Afurika y'Epfo yabacyura hakiri kare. Afurika y'Epfo niyo yohereje ingabo nyinshi muri ubu butumwa, aho bibarwa ko zirenga 700, mu gihe ibindi bihugu nka Malawi na Tanzania byohereje abasirikare bake batageze kuri uwo mubare. Inshuti bakunzi ba Rwanda Blessed TV, reka dusoreze amakuru yacu y'uno munsi ahangaha, mbararikira gukora subscribe, mukadutera inkunga kandi mugatera comment, ubundi ibiganiro byacu ni mukanya. Njyewe nari Kamana Alfred the Teacher. Ciao.